Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a jurin. Iti kagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a jurin. Kaya't kumamat a paidrama to'y pakasarita ak itibihag. Barang makaitad adal kadagiti padak a misis. May saan anumo aman nalo nilakay ko. Basit laang tidaga at taltalunan na. Tinawid na laang kadagiti naganak na. Aduda ngamin nga kakabsat nga aggugudwa. Naparaburan kami iti talo nga anak. Simple laang tibiyag mi asa nga pamilya. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Jurin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, nakasaganan ti balon mo ama pan iti taltalon. Umay naktulat ta balunanen Mapanak nga ron iti tiyendaan. Taal daw ti tiyenda ita. Aywan gayam. Sabado ita. Anyat ipagatang mo. Awan, igatangam langan dagiti anak mo iti kayat da. Ay na, nagdaanan dagiti tsinelas mo. Igatangan kan. Mabalinpay. Napugsat idi, ngem tinarimaan ko. Iso mabalinpay. Adamat kwarta tayo nga igatang. Di mo man imimutan ti bagim. Agtrab-trabaho kay ti kastaunay. Anya nga tapay ti gatangan. Dan sabay nga lipatak. Jurin! Ha? Amunak? Wen, apay, di na kon mairupaan? Sino kay tayan? Siyak ni Alice. Kabatch mo iti high school. Ay, Alice! Oh, ay na, kumusta kan? Ay na, kasla ka mo't artistan. Nagpintas ka mo't din. Oh my God. Agmeriendata man, tagin ni Storyata. Sige, ay na, manon atawa na santa nagkita. Anyamot din dito pinilim apag meriendaan ta. Nagpudot mat. Isulaan namin ta si Dag. Ay, jak namin na alagi kotsek. Taawan pagparkinga. Imbagkan ka at asensado kan. Aywan, asino tinagkasawam? Colonel ti asawa. Pulis? Aha. Imbag man? Katsi ka, asino nga'y tinaasawa? Damagang pailaang mo. Asino? Di mamam mo nga uray bagak. Ni Noriel. Kabatch tayo? Saan? Saan ang nag-eskwela ni Noriel? Isong agtaltalon laang. Kasta ka di? Wun, Alice. Ala, agorder ta nga rudan. Sige. Rabiin bakit? May kamaturugan Umunakan. Itay kapay lang agsagsagaysay di tasangot ti saraming. Anya ti pampanunuta maya. Dakla talagang ti bimaketak. Ide, siyak ti muse iti klase mi. Ang amita, siyak mati kaalasan. Uray bimaket kan. Sikalat ti kapipintasan para kanyak. Danda ni Jack pa'y masagay sa iti buokon. Apay akalata nagbaling ka ako nisus iti langam. Awan? Umay kakit din. Maturugdan. Masapa tapay amapan iji bangkag inton bigat. Gap-gapo man gaya mo na naglako itinatangyo. Uwan mare. Kat, naibos? Kanayon mo ta may bustilakaw? Oh, di mayat no kasta. Aywan, amom, nagkita kami kan ni Alice. Ni Alice? Di ka close mo iti high school tayo? Wan. Ay na, danda ni Jack na bigbig siya. Oh. Nagpintas mo dun. Pimudaw pa
Kat no damag ko a Colonel ti asawa na. Pudno gayam timbagana. Iso ang magatang na amin akayat na. Naimbag pa day siya babae. Apa yan na ibagam dayta? Diya asawa, manalon laang. Ngam na singpet mat. Aywan, kuna ni Alice ang mabalinta kontakan. Kontakan ta mapantay di balayda. Katwa na. Ipasyar na ta kano ije balayda. Sige man. Ay, dakal siguro ti balaydaan niya. Daytoy ti kusina, mi. Ha? Naglawa mata na kusina daytoy? Unan, manipod ditoy, aging gaijay. Ay na, naglawa talaga. 5 dagiti maid ko. Nagadudan? Sabali ti para luto. Adda para linis, kan para tarakan kadagiti aso kon po sami. Sa bala talaga tibak na. Ado mo tinakita mi ang nagdadakkel ang manok ichirwar. Manok nila kay ko dagit na. Naisam ngamin ang makipalot. Kasta aya. Wen, adamat tangtangdanan mi amang tartarakan kadagit na. Dahito a kinadakkel ti balayo. Masapol nga ado ti katulong mo. Alaan na kami nakatulong mo. Ay na, agtal na ka man si Kajurin. O ala, mabiit lang ang tainak pa isagana ti pangaldaman tayo, ha? O sige. Ay, Jorin, padasan taman mo ti agbiag abak nang. Uray maminsan laeng. Uray ita lang aldaw. Ne, si ka magaya man din nagluto lakay. Amok nga minamarabyan ka. Ay, nabannuga ka nagpasyar. Nagpasyaran nyo? Ije balay da Alice, ije kabatch ko. Impasyar na kami. Ket, nang ipasyaran na nga kada kayo. Adua, kalpasan anangan kami ije dakkel a balay da. Impan na kami kadagiti agkakangina a panganan. Bak nang ngarod ah. Un nga ron, nagswerte. Nakaasawa itibak nang. Swerte ka met, tasak tinaasawam. Apay kumamag. Swerte ka ah. Ta nakaasawa kay tinasingpet kan nagagat. Tilay bagbagam. Ay bam kayo din nagita anak na. Ta nakaluto ka matan. Mangan kayo. Apay, saan ka amangan? Ay, nabanugak. Kaya't kunti maturog. Pumanaw ka manan? At the conference may kadagiti patak nga opisyal. Apagbiit ka lang dito'y balay. Alice, amumat ti sitwasyon ta. Amumat a pamilyado ak. Saan ko mabalin nga itad kan kaamin nga oras kan panawan ko? Amok day ta. Sana bali. Itid ko mat amin na kayat mo. Iswasaan ka kuman nga agreklamo. Unayan ang nagdagat ka, pare. Nalabsan kay Diya bangkag mo. Sa ita, adda ka manan dito'y karayan nga agtabtabukol. Kasapulan pare. Kasla saan ka mabambannog? Tapno adda ila ko ni bakit ko ain ton bigat. Ay ket. Bumaknang kayo adagos no kasta, pare. Bakit? Ado tinakamalak nga ilakom inton bigat. Nabannog ako ngaglaklako. Bimakita ko ngagpukpuk ka ije palengke. Napudot sa ti ulo mita ah. Ay no, nauma ko ni tigas to abiyag. Idagar aram ka kanyak. Ingkarim ana na maay tibiyag ko iti danam. Anyakit ni bakit kun Ay na, di nak manararakupan. Bakit? Antal na ka. Imbagpay ka ni Alice na nagmayat tibiyag na. Siyak ngay. Ibaon-baon naklatama pan aglakon. Anya man. Papanam ngay bakit? Mabisina kon. Mangan ka na no kaya mo. Makauma tigas to abiyag. Ay, anyakit ni bakit kun aya. Hello? Hello, Jurin. Kumustahan ka lang? Nasaya at mo't. Ure kaskasano, batch. Ayan ko nga ita. Dito'y taltalon ah. Tultulungak nila kay kung agmula. Anya, nagputo. Ada ka dita. Ay na, nairwama kon. Noan ko mater aramidam. Awisan ka nga umay dito'y parlor. Ni, anyat aramidot ditangay. Siyempre, ang papintas na. Si
kaman. Umay kaag pa makeover. Naimbag ka pa eh. Ado nga minti kwartam. Ay, kwa, kastilangan. No, adda mo yam, i-text na, ta ipaparlor ka man. Ha? Ay, sige, i-text kan to. Kita man di talangan. Nagsublin ti kinapintas mo. Kasla jackpot dyan asyak da ito eh. Ay na, si kaday tayo rin. Ay na, ado una yung tiutang ko kan ka, Alice. Pinakanak manan. Sapay nagnina ti makan dito eh. Ay na, sana problema dayta. Pangbak nang atalaga dito eh. Arong bang kumamit nga ipan na kanila kay mo ditoy, oray sagpa minsan. Anya ngay matikwarta nila kay ko. Umdas lang ay gatang maitikanan me. Makapakatawa ka man. Agpaiso ti bagbagak. Naimbag nga rod kan ka ta nagmayat ti biyag mo. Si kakit di man. O ala, ituloy takit din ti mangan. Adda ka matgaya man bakit? Ay na, nagpintas ka matan. Ni Alice tinaggastos iti daytoy. Adto tinaglakwak iti nateng. Iso ko man ati ginastos mo. Umanay ayamot na 5 gasot. 5,000 tinagastos ni Alice iti pa nagparlor ko. Ay, nagninagayam. Angam, bagay mo day talangam ita. Di ka man umisom-hisom. Apay anapudot aka na yun ti ulom. Di mo ibaga nga ginaw ka manen. Mangantayon, nakaluto akon. Nangan kami ni restaurant kini Alice. Di nakpay mo't mapakan iji nangina apanganan. Anya pay latim ako nam aya, bakit? Espesyal madagiti kang kanan tayo Dinengdeng at dasagpaw na ngayon tuno at dalag ko naman. Isungawan progreso ti biyag mo, tawan arapaap mo. Naragsak kalatan, anya ti addakan ka. Makapasuron ka man. At damanin sa bali a babaeng awagam? Pinakibiyangan man te cellphone ko. Kaano nga mauma kang agbababae? Mano kamin alinuklokom. Sumardang kan. No amula kumadagiti kakaduam. Nga itilikodan ti posisyon mo. Ado ti kalukon nga aramidam. Sige! Saktanak lang! Nauma akon! Saktanak! Tapno adda maipakita ka pamaniknak no anya klase ka lalaki! Anya? Manupay ababa iti mainayon kadagiti koleksyon mo. Ang kalpasan ama umaam, panawam. Agyaman ka, tasaan ka pinanawan. Inanusak tinakidan na ka, nga uray saan asika, ti legal nga asawak. Jakon kaya ti mapanigital talon. Idi pa'y lang nga ibagbagakan ka, dito'y kalangan balay, ta siya akong ti agtalon. Naumak nga rudan. Bakit? Panagtutudo manun. Agtudtud ti balay. Kunam idi nga ipatarimaan mo, nga maging ta kastoy latta. Agananos ka kadipay. Ingkag trabahon. Umay na kadibalunan. Saan? Agawid ka ano, mabisin ka. Sige nga rudan, mapanakon. Jaydanom ko gayam nga eh. Mangala ka mang ditan na. Unay mo dun. Siyakla amin ti baon mon. Inawagan nak ni Alice. Anya timbaga na. Adda ka di manin ginatang na akabarbaro agamit na? Kaya't natakan o makita. Kailiw na tamanin siguro Kawan O sige, ibagam. Agkikita tayo atallo. Adda tayo dito'y linong, Alice. Ikata mo na ta sunglasses mo. Bayan nyo latan. Adda sakit to'y mata. Ang mga nulimtag madagita matam. Wala. Ipakitak man lakada kayon. Adda black eye mo. Anya ti kayat asawan dayta. Di yun lang mo ti ado a sakripisyo. Wan.
Pudno a karnal ti asawa. Ngam saan asyak tilikal nga asawa na. Anya? Ado ti kwartang. Ngam kasukat day ti ado asang sangit ko. Alice? Iso akayat ko akadwa kayo agagayam ko. Tapno malipatak dagiti problema. Alice? Agyaman na. Tada kayo agagayam ko ang mga nandingay kanya. Agyaman at unay ka na kayo. Ditaan na amiris ko, anagasgasatak, taninoriel, tinaasawak. Simple la ang tibiyag mi, ngem awan tinadagsen, aparikot ko itibiyag. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Jurin. Jurin pagayam ko, wen, pudno anagasat ka, tanatal na tibiyag mo, kumpara itigayam mo nga apalam idi. Talaga nga mina mas importante tinatal na abiyag, ngam iti addaan ka, nga awan matimako a peace of mind mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jurin iti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your news kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kan iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.